اینا دکتر وای کار کرده شده است، یعنی با عضوهای ویا عضوهای درونی را ویا، یعنی که پراستاتی گرده ها توجیک توکایت راه میره و توجیک توکایت کارهای سیاه میکنه. بگذار در روسیه هم بهترین کاری که کنه مردم توجیک. برای زنها، برای دختر، یعنی که بیماری‌های زنانه، دکتر گینکولوگ و اوزیست میباشد. من خواهش میکنم یک بار دخترتون را دستگیر کنین، همین نوار در لایک مونیم پدیده سکنین برادرای مهاجرتون در جگر همین عضوها را وای کرده شدن، پدیده زیری میده این عضو دارم. مسافر در غریبی نمو کلینیکای نوی خود را برای بحر شما گشوده کردیم. مرحمت بیایتون، آغاش بیمار نشویتون. کلینیکای ما جوگیر شده است در نوای مترو شوک و یکمی خود شوک است که 63 دوم 44 کورپس پنجم. این ما برای شما کابینتامون یعنی دکترامون برای شما نشان میدهیم کدام نمودی خدمت رسانی ها وجود دارد در ما و تفصیل در دوام ویدیو نصیب باشه نه وای میکنیم برای شما. انا اینجا کابینت جراح می باشد. سلام علیکم. این کس جراح ما است، دکتر خیرورگ ما، تروماتولوژ. چوبوری سنتی این کار را میکند. بیماری‌های بواسیر یعنی گیماروی و تفصیل خیلی بیمار خیلی دکتر ما خودش آرای میکند. دکتر برای خلقمون چی گفتن یاد دارد یا دو کلمه کردید؟ برای مهاجران گشوده شده است. این ما دکترها به خدمت همه مردم خودمان و همه حاضر شدگی. کسی بیمار است چی درد دارد مراجعت کند، انشالله کمک خودمان را میرسانیم، معالجه میکنیم، وقتشان خوش میکنیم، البته خوب میشه. اما موازی نه که کابینت دیگری بریم، یعنی که اینجا کابینت تراپیوت و کاردیولوژ یعنی بیماری‌های دل، شوش و بیماری‌های یعنی عضوهای درونی میباشد. از این قضیه دکتر رو شناسایی میکنیم. اینا دکتر ما حاجی بند بوده است، خلال نمیرسونیم. این حال با بیماران سرخور دارم. اینا کابینت دیگری یعنی برای زنها، برای دختر، یعنی که بیماری‌های زنانه، دکتر گینکولوگ و اوزیست میباشد. اینجا اساساً بیماری‌های زنانه میباشد، بیماری‌های زنانه میباشد و دکتر اوزیست ما هم گینکولوگ و هم بیماری‌های زنانه میباشد. این حال این کس با اوزی مشغول هستند، خلال نمیرسونیم. با نشان کنیم. اینا دکتر وای کار کرده شده است، یعنی با عضوهای ویا عضوهای درونی را ویا، یعنی که پراستاتی گرده ها جگر همین عضوها را وای کرده شدن، پدیده زیری میده این عضو دارم. برای دکتر ما خلال نمیرسونه، برای اون که بند هستن با بیمار سرکار دارن. اینجا با غیر اوژه اینا برای زنها این گینکولوژی کریسلا میباشد، برای معاینه زنهامون، برای معاینه زنها یعنی دیگری کابینت میگذاریم. سلام علیکم.
ҳамватанони азиз, мо духтуро як тасмим гирифтем барои муҳоҷирон, барои мусофирон як ёрдами худо расонем. ҳамин клиника шуда гӯем ки ҳаракат расонии як расони ёрдам барои чӣ? Барои ки бисёр ҳамватанони мо ҳам ӯзбек, ҳам тоҷик ва ҳам қирғизу гӯем ки беморон пеши мо омадагӣ бисёр хурсанд шуда меранд ки мо пурра тавзатонистемо ки беморона ҳамола тонистем гуфтад чӣ мекунам. Марҳамат, клиникаи мо барои шумо шуда марҳамат. این کابینت پراتسیدور نمیباشد، یعنی که کابینت نمیباشد که برای کاپلینسامون یعنی چکک برای اوکول همه یعنی پراتسیدورها در اینجا گذارنده میشود. برای شما نشان میدهیم. عین حال دیگر بیمارمون کاپل گرفته شده است، یعنی چکک گرفته شده است. ассалому алайкум дӯстон ва ҳаводорони сонаи раҳим продакшн. Дӯстон азиз, умедвор ҳастам таҳсияту хонавод ҳастен. аз ҳама эҳтиромона хоҳиш мекунам як бор додаратонро дастгир кунед, ҳамин наворда лайк монем, падиди сакунед бародарои муҳоҷиртонда. чӣ хел ки шумо дар саршави видео дидед ки клиникаи муҳоҷирон акай адҳам бародари мо айёвон клиникаи навбатӣ шоҳӣ кард ки клиникаи пешинара ҷойшо арендаош туғри нагирифт, ҷои нав омадагиян дар пеши метро наздик. пура маълумот дар рӯи экран ҳастае, шумо метавонед занг занед. дили хоб беморо дар оҷа тобат карда мешаванд. новбастат по дар мекунед, ягон ҷароҳи хурддори ҳаст ҳолатое ки бародаро як хел ҷо мерен назаршон намегира, тамоман парво надоранд. шояд ки бародари тоҷик, клиникаи тоҷико барои ҳар яки мо шумо хуб боша, беҳтар боша барои дастгирӣ кардани бародарони тоҷик. ҳозир фасли зимистон омадагии худованд дар пои ягон тадхор назана. медонем ки гирипу дигар касалҳое ки ҳастанд, бовар кунед дӯстони азиз, барои шумо ҳам кунед, барои дигар нафарое ки дар мулки ғарибӣ ҳам кор мекунанд. ба ҳамин хотир чӣ хел ки мо як навор ду навор ака ҳама партофтем, бисёр нафаро шинохтем, рафтем, дидем, ягон ҷо бекамбудӣ нест. бародарони азиз, чӣ камбудие ки ҳастед дар комментария нависед, то қадри имкон ислоҳ мекунем. фақат шуморо чӣ мегем дӯстони азиз ки айдил саркардагӣ ӯзира занако мебинанд, мардако мебинанд. қатъи занако тавсия мекунанд барои фарзанддор шудан ё барои простата хунакӣ, барои ҳамаш, барои вирус, барои виш, барои дигар касалиҳое ки ҳастае шуморо безобита мекуна, мисол дилшуди дигар ҳамаша дар ин клиника иншааллоҳ аввал охир бо хости аллоҳ баъдан ҳамин бародаро сабаб мешавад ки хела мушкили шумо осон мешавад. ба ҳамаи шумо ман шахсан раҳим тавсия метам клиникаи муҳоҷирон, клиникаи тоҷикои худмон бигзор ки дар ҳамаи ҷо тоҷик ба ҳама унвон барава. тоҷик то кая раҳ меравад, тоҷик то кая корҳои сиёҳ мекуна. бигзор дар Россияам беҳтарин кора ки куна мардами тоҷик. ба ҳамин хотир ҳар он нафаре ки тамошо кесен дар ғарибиен, дар ватанен, дар куҷое бошен набошен, ҳамин наворо ба дӯстатон роҳӣ кунен, як комментария бидорен, дар ҳаққи бародаратон раҳим дуо кунен, ҳар чизе ки мехоҳед нависен беҳтарин мешавад. аллоҳ нигаҳбонтон.